بله تماشاوان نجا سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جی بریا دو روزان لسر مسئله چکدانینا PKK گوتبو هزین مین اولکاری مجولی وی کارینه وای وزارت برگریه ترکیه جیوه که پشراز دکه که هزین اولکاری بوی مسئله را مجولن دبن چافدری و شوپاندن آوان ده آماده کاری تینه کرن او آماده کاری لکو تینه کرن و چک لکو بین دانین پشتی کوچک بین دانین و گریلاین PKK چه بکن و لجیه خواه بمینن و دا کهون اگر دا کتن شرط و مرج هنه یا نه از برز عبدالرحیم سماوی بپرسم شیروکار سیاسی او برپرس ناوندا لیکولینان یا تمل نهاج ازمیره لگل میادم باش برس دم باش لن بله الناوا پارلمنتوی خویای هدی و کمیسیونک آوا ببه لهینا یاسایک بتنجی جبو دا کتنا گریلایم PKK نهاتیه گوهرتن یاسا وکه برینه و دوی روشه ده گریلایم PKK چاوا چکا دینن و دا کون بری همه تشتی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان برسلك دا قلت دهندوري حفتا پیش آمده امو هیتا دمي امي لهف بجبن و تشتكي يعني شيوري وكوني باش امي بينن زمان برسوا نودا دهندوري بي حفته ده و قلتني داوية جاورة بيشن فقط هر دو آلیجی جهف آمنن يعني جهف بچاوا آمنن يعني خستني وان بهبره هاتنه قبول کرن و پارلمنتا ترکی بازده مها تموزی و بهاتا گرتن تکتا تعطیلی بس اوجی درنگ خستن نها تعطیل بجاکی و درنگتر درخینن اب قانون جبو گریلا و جبو حبسیا حتی در نخن و پارلمنتوجی نگره يعني پارلمنتو ناكبه تعطيلي يعني دنافا مها كده برئيس سماوي جبر بارلمنتو مها كدن ويكار بك دنافا مها كده افيا صحمي ويدر كيفن ولو حاضريا ولو كن اريوي او ياسان در كيفن وبري ويتشتي دندري مهد Öcalanji ve derkebe parlamento yaji mesajayı beyxondin. Parlamento da beyxondin. Yaji o bu xo be parlamento. Mesajı ke çava ve bide vecare Öcalan? Yani o mesaja gavavetine peşeroje çi gavavetine bejin o mesaj ve be zaman yani وبه زمان مساجي وي بيشتو حفت مها سباتي السنوية تشرشوي بيشكي فرح بكي يعني دانينا تشك داري وفسكرنا örgüt وبيشتي بكيجا ميثودولوجي سياسة بكي وبنا بين زمان ومساجي جبو روجلات نابين جبو كرد روجلات نابين وجبو مطابقات öc alan و devleti belserçi hatiye avakirin ve bena binizm. Yani ve mecal derfet jera hebek u Abdullah Öcalan di siyasete bike avaya ki fermi? Ve rejebe beer bile. Yani ve reje siyasetleri jere bekin. Hükümeta Türkiye ve reje bekin jibo Avrupa ve siyaseti bike yani. عند اصول ديمقراطيك وسياسه الرئيس البركن برئيس سماوي استخوازم من بحثا ميكانيزما دانينا چکان بکن ميكانيزما یک چاوا جراحاتيه دانين سر حکومت ترکیه وكما قلت دبيجا هزن اولکاری پیرا مجولن افته و معنی کو PKK چکی خود تسلیمی ارتشا ترکیه بکه Yani meclike xo teslimi arteşa Türkiye ve çeke xo deynen yani teslimiyet esnaf lazım benim zaman teslimiyet başka udanina çeka başka ve çeke xo deynen yani ve silahı xo deynen fakat beri بچن ماه جديسات برنامه ود programa ود من نقطه قلتبون لحولير ولسليماني ولدوهوك وآلية تركي وروج آبا لبيش نقطه ve çeka deynen حاضريا دانينا تشيكاجي
ekiba Öcalan'la hazıriyet gene çunu hatına ekiba Öcalan jî zede bugü yani henekci Kandilê henekci Roj Avaj Avrupa kesin bu Öcalan dixwaze tên Ankara tên İmralî hevdîtina wan jî çêdibin. Weke kê birêz semawî kî diçin û tên? Yani ez nava naxwazim bêjim fakat gelek insanê gel zanin ew bi xwe diçin û tên yani nezîka 25 kesa bi hev re xebat dikin ew Öcalan bi hev re xebat dikin yazda heb 12 heb jê girtîne hepsîne êdine hepsîne êdiş dervetên yani çûno hatine yani ji Qendîlê jî tên sedî sed yani ji Qandîlê ji Erbilê ji Rojava tên yani belê ji Ewropa jî hinek tên. Belê we got wê çek em bêjin radestî artêşa Tirkiyê bibin. Derveyî Tirkiyê di dema danîna wan çekan de tu welatek yan jî saziyeke navdewletî weke netewên yekgirtî weke saziyên din yên Cinêv wê çavdêr hebin di dema danîna çekan de? Sadece çavderiye Herema Kürdistanê ve hebe yani ji wê ve kes çavder tunene. Belê piştî danîna çekan wê ew gerîla êdî li ku bimînin ji ber hîna qanûn derneketine û tê gotin ku wê destpêka meha hefta êdî çek bêne danîn piştî çekan deynin wê çi bikin wê li ku bimînin wê li ciyê xwe bimînin bê çek yan wê yekser biçin Tirkiyê. Qederekî çendmehekî wê li Hewlêr û Suleymanî û Duhok bimînin piştî got qanûn derketin pê ve wê bên Tirkiyê Tirkiyeyê jî nakevin hepsê sadece hinek ji wan wê bin çavê çi dibêjin di denetimê de wê bimînin denetimlî serbestlik jê re dibêjin li vir wê di wî hawayê de tekevin bin kontrola devletê fakat kes ji wan nakeve hepsê. Belê çi amadekarî ji ware hatine kirin birêz semawî ew gerîla dema bên wê bi çi rengî karibin êdî tevlî jiyana sivîl ya xelkê bibin xwendina xwe wê karibin bikin wê karibin bêne damezrandin kar bikin tayîn bibin amadekariyeke çawa ji bo wê yekê heye? Kanun niha ji gor wana haziriya kanûna wê jiyana xwe wek serbestî wê jiyana xwe dewam bikin sadece dibin çavê devletê de bin yani em bêjin her roj wê bi dijitalê cihê xwe teslîmê emniyetê bikin ezval filan derê filan derê filan derê ew jî qederekî ne zamanekî dirêjî yani salekê du sala hundurê salekê du sala de tamamen ve serbest bin yani insanê ku çekê xwe danîn û vegeriyan ve tamamen serbest bin. Ego bixwaze wê xwendina xwe bike, ego bixwaze wê ticareta xwe bike, ego bixwaze wê siyaseta xwe bike ve rêj her awayî wê rêj ware vekirî bê ew jî vê mehê kanûn wê bê parlamento kanûn zaten tamama teferruata wê têde nivîsandiye inşallah. Belê hûn dibêjin jî tevî derkevin. Hûn dibêjin şandeke berfereh berdewam bi Abdullah Öcalan re danûstendinan dike 25 kesin lê berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan îro got wê şandek ji Ewropa were û şandên ji nava Tirkiyê jî hene divê rê li ber wa bê vekirin Abdullah Öcalan bibînin yanî eftê wê wateyê ku her kes nikare bibîne ew kesê hûn dibêjin dibînin wê demê çawa dikarin bibînin? Yani ev kese günaha Abdullah Öcalan deminin mesele stratejik yani danina çekdari u fesihkirna örgüte yani APK'ki juvenar pır insan stratejik denudurin. Ev devlet vandı böyüktini. Le bersiba Ayşegül Doğan fastina ve gazetecini, revşenbirin, hünermendin, ev duhazi wan haftitina wan çevirdi. Zaten beri biçen maha min disa de bernama ve de jigot ve ev hevditin bir avakirin. Yani ve tekeve bernama televizyonajı ve rojnama vanjı herin ziyaretavi ve ev reje bebekirin. Yani ve mehe zaten o rejer bebekirin. Yani mümkün tekeve bernama hudaveji yani ev çıt fazi ve nabit.
بله بریا دمکه بله نوچهک بلا بوکو عبدالله جلان دخوازه سرکرده این هریما کردستان ببینه سروک بارزانی ببینه و هر وها مظلوم عبدی جی ببینه فرماندار حسده اف یک جیوه پیک وره گلو تو دخوازک یان تو گاوک هاتی آویتن؟ حاضری آویته کرن یعنی مظلوم عبدی جی و سروک كاك مسعود بارزاني جي هاتنا وانا أنقرة حاضر لكن ممكن لأنقرة هبدو ببينن يعني حاضر ياوي تيكرن بلي يعني مصدوم عبدي جي لأنقرة بميبان وكاك مسعود بارزاني هو لأنقرة بميبان بلي بريز سماوي دداوي ميبان جي هبديتنا وان وأجلان ممكن بلي دداوي دست خوازم بيجي بپرسم تنا کوکی یانجی آلوزیک نلهف کرنک نها نافبرا پکک و دولت ده لسر و پروسه هی یان لسر هر تشتی ریک کفتنه لسر هر تشتی ریک کفتنه یعنی لهف مطابقات وان چویه تو بسکرک ددنینه گلکی سپاس برز عبدالرحیم سماوی شیروبکار سیاسی و برپرسه گشتی یه ناوندا لیکولین استراتژیکیا تمله تو میوان مبوزور سپاس.